Livi laNkulunkulu liveta ukuthi Petro asamphikile Jesu kathathu. Labanye babhali bathi akusiko nje kumphika kuphela, wagcina sekacalekisa akhipha nenhlamba. Kepha ku-61 lithi inkosi yagucuka yabuka Petro, na Petro wase uyawakhumbula emave enkosi nayithi lamhla lichudze lingakakhali, utabe sewusho kathathu ukuthi awungadi. And the Lord turned and looked at Peter, and Peter recalled the Lord's words, wawakhumbula emava uNkulunkulu, how he had told him, before the cock crows today, you will deny me thrice. Mhlobo wami, liso laNkulunkulu, liso la Jesu laconza ngco kuPetro, asahambile emukile wabuya. Empeleni mntwana sekhaya, Peter bekungabukwa yena nje, inkosi yayingabuki Peter esiphe Peter, yayilandzelela livi layo, yayibuka livi layo, kanti livi layo lila kuPetro, lalakukhulumile kungenile kuPetro mntwana sekhaya. Mhlobo wami, noma ungaliphika liciniso, noma ungalala liciniso, liciniso liyawunikhulula. Mntwana sekhaya, bengikuncenga, gcwala livi, dlani livi, bani ngumngani welivi. Petro, Jesu nakabuka livi lakhe kuPetro, livi lacubuka laphuma, ngoba liciniso mntwana sekhaya noma ungaligubhetela litawuphuma, nawugcwele livi utawuphepha. Lamlanza livi, lamdonsa livi, sitha sesithi sicedzile ngaye, lomuba sajangaza atibonga ukuthi ngicedzile ngaPetro, kani livi mntwana sekhaya alikaphumi kuPetro, lithe nalithi liyacubuka wabuya Petro lamlanza. Angikwati na ungakagcwali livi, angikwati na ungadli livi, angikwati nangabe livi ungasumhlobo walo, ukuthi uyawulandva yini, uyawusitwa yini. Bonke labagcwele livi mntwana sekhaya, bonke labahlupha ngelivi, noma sitha sithi sicedzile ngabo, lo muba athi uyatibonga, livi litakulanza, livi litakweweta, livi laNkulunkulu litakuvusa. Kwaqubuka lona wabuya Petro walandva livi. Gcwala livi mntwana sekhaya, tintfo titawulunga. Sawubona mhlobo wami, sawubona mntwana sekhaya, nanamhla ekuseni kwaphindze kwaba yintokoto kimi kukubingelela kulo ligama lelihle leliphakeme nalelinamandla, igama lenkosi yethu Jesu Kristu. Nasi singwasethu sekuphila nanamhla babe wethu uNkulunkulu asidekele sona encwadzini yaLuke chapter number 2, ngicela kufunza verse number 6 na 7 bese sizubela lapha verse number 13. Kufunza kanje, kwathi baseBethlehema sase siyefika sikhathi saMaria sekubeleka, watibula ngendodzana, wayigocota ngetindvangu, wayilalisa emkhombeni wokudlela tinkhomo, ngoba phela kwakungenandzawo yekuhlala endlini yetihambi. Verse number 13. Masinyane kwabonakala lengelozi inesicumbi lesikhulu setingelozi tasezulwini, sihlabelela sidumisa uNkulunkulu. Mntwana sekhaya, and while they were there, the time came for her delivery, for her to give birth. The days were fulfilled, accomplished, that she should be delivered. Sefika sikhatsi sekubeleka kwelizulu, noma senzaweni lekabi, noma sesimeni lesikabi, noma mntwana sekhaya angekho kahle, but wathulula tintfo telizulu. 7. She gave birth to her firstborn son. She wrapped him in clothes and placed him in a manger, because there was no guest room available for them. Suddenly, a great company of heavenly hosts appeared with the angel praising God. Suddenly there appeared with the angel an army of troops of heaven, the armies of heaven praising God. Ngesikhathi boMaria naJosefa basenkingeni beva buhlungu, babona tintfo tingabahambeli kahle, basenzaweni lekabi, sefika sikhatsi sekubeleka kwaMaria. Mntwana sekhaya,
angadi ukuthi tikhathi titakushayela ukuphi kwentana kwentekane uyathi tindlu ngathi atibambeli kahle phela nalokukhulelwa nje kwemntwana kwakungathi nje i-wrong timing tonke tindlu nje ungathi tikabi nakunyalo basemkhombeni wekudlela tinkomo endzaweni lenungako endzaweni legcwele timphungane endzaweni nje lengasikahle lengabukeki ngijatshuliswa ukuthi-ke heyi abazange umntwana bamethe ukuthi umkhombe wetinkomo ngoba abantu umntwana sekhaya bakhohlwa livi laNkulunkulu bakhohlwa ukuthi inkosi ithiteni bese baya ngesimo ukuthi sithini ukhanza umuntu ethi umntwana ngesimo labhekene naso lapha emkhombeni endzaweni lekabi ngijatshuliswa ukuthi livi laNkulunkulu lithi a vast number of glorious angels were singing and praising God. Ngisemthandazweni kwangathi uNkulunkulu angangivule emehlo avule emehlo nawe mntwana sekhaya kuleso simo ubone ukuthi kwentekani ngicela kusho ukuthi akunanzaba ukuthi ukusiphi isimo kuleso simo kuneliculo lelisha kuleso simo umntwana sekhaya kunekuhlabelela kunengoma lesha akusahlabeleli abantu basemhlabeni sekuhlabela izulu kwehlimbi yasekhaya kwehlimbi elizulu yehla kwakhala timpalampala basenkingeni ngale simo sikaba akunanzaba ukuthi kumuphi umgotsi lalela lizulu nangabe utawubeleka tindoda elizulu nangabe mntwana sekhaya ukuleso simo utawukhicita tindoda elizulu angimemetele kunengoma lehlatshelelwa lizulu kunemvumiso lentekako ekhaya na ungakuvuleke emehlo singakuvuthi sengilunge kulesimo ngilunge kuhlala la ngaze ngakhumbula lenye indvodza ingceku yaNkulunkulu ithi uNkulunkulu mvule emehlo abone ukuthi labangakithi bangakanani mntwana sekhaya ngiyamemetela kuleso simo ngiyamemetela kuleyo ndzawo lokuyo noma ngabe ukusiphi isimo angimemetele kuneliculo lelisha lelitawuqubuka lapho kunengoma kunekuhlabelela kwelizulu awuwedwa mntwana sekhaya ukakalatelwe tingelozi awambi wedwa mntwana sekhaya kuneconvoy yelizulu kuleso simo leme nawe kunenjabulo kunendumiso lentekako ekhaya mani naNkulunkulu yethemba uNkulunkulu buka uNkulunkulu chubeka mntwana sekhaya wente tinto taNkulunkulu noma simo sinjani sithi ukhona lo mengakuwe ukhona lo nawe ukhona lo wethembekile empilweni yakho babe wethu longcwele babe wethu lophilako ngiyathandaza ngositamini yelekelela umntwana wakho kulesimo kulendzawo la kuyo amana achubeka kwentele kahle ngoba wena unayo mengakuye egameni likaJesu Kristu amen.